I evo nas u još jednoj epizodi Nova Rent ekspedicije. Ovaj put idemo jednu malo kraću avanturu na jednodnevni izlet do Vršca i Vršačkih planina. Tamo ćemo napraviti jednu malu turu do Guduričkog vrha koji je na visini od otprilike 640-641 metar nadmorske visine. Prošetati malo, spustiti se posle do Vršca, obići restoran Dinar, možda jedan od najlepših restorana u Vojvodini. Tako da krećemo. Ovaj put nas ide nešto više i moram da napomenem da će doći naš brat iz Rumunije, Boki Radanović, zvani Boki Rumun čuveni. Vidimo se tamo. Is baking bread. Baker man is baking bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne. The night train is coming. Got to keep on running. Baker man is baking bread. Baker man is making bread. Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne. The night train is coming. The night train is coming. I evo našeg ekskluzivnog brata iz Evropske unije, Boki Radanović, čuveni Boki Rumun. Boki, par reči očekivanja od ove ekspedicije danas. Očekivanja, pa s obzirom kako su svi obučeni i očekujemo da to bude strong, da bude jako, da... Hardcore šetnja. Hardcore šetnja, to. Ništa, to su bile prve uvodne reči našeg Bokija. Idemo polako da osvajamo i ove predele. Vršca, to. Ćao Boki. Ćao. Miks modernog i starog. Mi smo se vršili se danas. Ja sam se popeo. To je dosta za dan. You got to cool down, relax, take it easy. Zaista se pruža prelep pogled na Vršac i ravnu Vojvodinu. Take it easy. Take it easy. Vojvodina prostrana i ravna, plodna i bogata. Pruža se prelep pogled na vršačke vinograde.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here 1,000 times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Stižemo do planinarskog doma gdje ćemo napraviti jednu kratku pauzu za kafu i onda nastavljamo ka Guduričkom vrhu. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Get right from the start. Nije Marko, daži da se zagalimo ja i ti. Spremamo se za pokret. Jovan Živanović je kao zaprta puška. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out there soon. I ponovo se susrećemo sa surovim liticama, samo što je u ovom slučaju mnogo blaži i manji pad u odnosu na uspon ka vrhu Maglić. Idemo dalje ka Guduričkom vrhu. Zvuci prirode opet. Tišina nikad lepše nije zvučala kao u prirodi. Ovih mladi planinari probijaju se kroz staze Vršačkih planina. Lako ali sigurno idemo ka vrhu. Evo ga naš Boki. Ličice su uvek tu, ali nisu toliko strašne kao na Magliću. I naravno jedino vozilo koje je moglo da se uspe uz ove gudure je moćna i neprevaziđena Lada Niva Vršačkih tablica 4x4 i ima redukciju i evo ga, sada se ovdje nazire Gudurički vrh koji treba osvojiti. Kratka pauza za osveženje i preslačenje. Nastavljamo ka vrhu, a Boki Rumun je u međuvremenu promenio majicu.
Užas. Ovo je verovatno najteži deo puta. Najveći uspon. Brzo smo tu. Oni možda su navikli. Evo ih momci peglaju. I evo ga, nazire se vrh Gudurički, 641 metar nadmorske visine, imam osjećaj kao da je 2641. I polako ali sigurno osvojeni Gudurički vrh, 641 metar nadmorske visine. U pojedinim trenucima činilo se kao da je 2641 metar, ali uspeli smo da savladamo. Ekipa se u punom sastavu popela na vrh. Sada sledi odmor, osveženje, opušteno ćaskanje i povratak posle u Vršac, restoran Dinar. Pozdrav! Tačno mjesec dana nakon uspinjanja i osvajanja vrha Maglić upisujemo se i na Gudurički vrh. Čisto kratak prikaz spusta da napravimo. Ako neki misle da je samo uspinjanje uz planine teško i komplikovano, verujte da je isto naporno, podjednako i spuštanje. Treba biti pažljiv izuzetno, treba imati adekvatnu obuću i polako sve spuštati. Vrlo nezgodan deo za spust. Dakle, ne samo niz Gudurički vrh, generalno vrlo je nezgodno i komplikovano i silaženje niz planinu. Imamo ovde i entuzijaste mladog Bojana Vukelića, ali zaista treba biti pažljiv. Opi, dobro je, ne daj se Voko. I evo zvanično proglašenje kapitena današnjih penjanja uspona, Vladislav Glišić, čuveni Gile. Pošto je uspeo, bravo, Vladislave, čestitam. Bravo Gile. I evo posle nešto više od 5 sati i oko 17 km završeno kentanje. Sada ćemo sesti malo da se osvežimo, uz pivo, vodu, da se spremimo do restorana i da porazgovaramo s momcima, da kažu po koju reč kako je bilo. Ovi nisu normalni, bro. Kako je bilo, Boki, kako je iskustvo? S njima samo na neku ravnicu treba ići, bilo je odlično, fantastično. Lepo smo se prošetali, prelepo družili. Sada smo ovdje u ovom divnom ambijentu da popijemo po jednom 2-3 piva, pa idemo dalje, da jedemo, da napunimo, da povratimo kalorije i energiju koju smo istrošili na ovom lepom i predivnom Vršačkom brdu. Hvala, Boki. Boko, tvoje viđenje, kako je prošlo? Bilo je neočekivano. U svakom slučaju bilo mi je drago družiti se s ovakvom ekipom. Bilo je naporno, ali
i uspeo sam da prebrodim sve prepreke uz ovakvu ekipu. Živeli. I postao si kapitan ekipe za danas. Postao sam kapitan ove ekipe. Moram da pohvalim ekipu mršavih ljudi, na primjer Marka Drobnjaka, koji je iznao kao Leptirić, Johnny Ćomu. Čak me je prijatno naš drugar Prika, koji je sa desne strane oduševio kako uspeo da iznese. I zamenik kapitena Bojan Vukelić. I naravno Boki, svi. A čokoladice? Živjeli momci. Ajde, živjeli.